Welcome back muroreri wa TV murori wa Mugikuyu. Ino ni tafarira ya Thuguri ya nyumba na migunda ni jitagwo Raphael Kiritu aka kama wahana na twigwatanio na cycad Group East Africa Limited. Lirikana cycad Group East Africa Limited magwaga ati is a tradition of honesty. Twina bwana Karanja haha na ni warathi na mbere na gututara uria ithwe tungiota kuonjorithia na kuiga mithitho itu kuria migunda-ini na nigetha tutigirire ati kambuni ino ya cycad Group East Africa nawe ni mwatuika arata na mwatu mandugu na mahota gukinyukithania makinya maria magire. Ririkana turorani atiriri ndina ciringi 100,000 ri ingithie gwa cycad Group East Africa ni atia nie ingika nacio kuo bwana Karanja. Ngiri cia kuigana rimwe ri ni ndoka nacio na ni wajira wega muno ati wona ndoka na igana rimwe ni mukunyonia plot na mukinyonia beacon yakwa niria neno na nginya makinya mau magirire magwika search na maundu mau mangi uguo othe ni watwira kiuria ni atiriri nyuma na igana tu na nie ni mwajitekiria no njake. Hihi cycad Group East Africa ni mukoragwo na mubango twitaga na githungu financing kana uria ni ingihota kuona besha kwitokera kuri inyui nigetha ringi ndikie ndigwo uguo na turoni tumaruta tuguo uguo ithuiri mwena wa kambuni ino itagwo cycad ri ni tukoragwo na sister company itagwo City Homes ni sacco itagwo City Homes uthiaga ugakorwo ni uraigirira mieri 6 ukaheo besha maita matatu kana no makugurire ginya mugunda acio no marihe na miaka 3 no marihe na miaka 2 o kahora kugu no uke uriwe uranyona no uke gwa City Homes ni megugukombithia besha urihagio kahora haya tobe tutigo kuthikira muno hau we na hau ukakua City Homes doka City Homes yo muthiri hihi ni mafataro mari ni gufatarania gukorwo ndina ki nigetha nduike ni ndaqualify gutuika mu member wa City Homes. Wabere ni ukorwo na pin yaku na kibandi alafu kumagia hau ri usave na 1,000 no usave age 1,000 the minimum wagirwo ni gusave ni 1,000 per month no ni wega ugasave aga ona hena andu maroka mundu kaigwa ni igirira 100 meri uguo kuringana na uria hotu wa mundu no rugendo wajigiria na ikinya rimwe ajiriria tu handu uthio kahora uka City Homes ni sako njega usave kuo ni turahe andu maroni irio ku BD House gorofa ya kana Ruiru ni kambuni njega. Okay, ni kambuni no ya City Homes ri na okay tutana kinya BD na nikuo makirire ndoka ni tondu gufatarite plot ri na da save mieri 6 ri City Homes no maheroni rwa kuhotithia nie kugura plot niguo watwira ithitiguo haya itareketie roni ro ri tondu akigura gwa cycad ri still ni ogwitikirio njake ni tugugwitikiria kwanja riu ugakorwo hehega muno tondu City Home ni maku guarantee ni o guarantors yaku na ni o mena document ciaku ithui riu ni twa manegira document ciaku na andu acio ni o waharikia ni o mega makunegira title yaku na higo ni maragwitikiria wake tondu mugunda ni waku itoria ukombaga ngari kundu wakomberwo ni bengi ngari yo thia nayo tondu ni yaku no itio indo ciothe ci bengi indo ci bengi document ya rogo buku ci bengi riu naguo mugunda no guo hianaga no wetikirio no wake na mena title yaku no warikia ri ni megwika atia na higo ile walemerwo mundu ni yaragia andu acio ni understanding ni andu metigirite ngai ni andu ega maragutwarithio kahora kugo still ginya gwaka no njakage ona itarikitie rwa plot utarikitie ri akatondu mugunda no wafu. So the systems cia City Homes ni undu mwene cia cycad na cia cycad good au niho gwenda to emphasize muno hey age limit ya kuingira City Homes ngutire age limit fata ni ukoro ya adult grown up kuma miaka 18 na ona hena andu masevagira maina ni undu wa school fees no tuli na program icio cia gusevira minors ciana nini no muno miaka 18 ugakorwo no hingure account gwitu tondu wina kibandi na still twina emergency loan ona ugisevaga kuno ona ugikorwo na loan rungi ni ya na emergency loan
na school fees loan ni turahe andu riu koguo kahora we are still operating wega muno ta andu maramenyana na andu nigetha tuteithanie twakane umwe kwori ungi tondu ithuothe twi Kenyans na ni ithuĩ twina solution itu ithuĩ nie nawe nwanyita you rub my shoulder, yes. I love your shoulder. Exactly. Na ni wega muno we mwirori gutigirira ati kindu kiria giothe wina kio ni watwara gwa cycad Group East Africa Limited no thie city homes as well na nigetha utigirira ati we kindu kiria wina kio gitinathie na turia nime na ni wega muno tondu bwana Karanja ni aratwira ati uigiririki ni munene muno uri ukoragwo gwa cycad Group East Africa nigetha matigirire ati we mwiroreri no wagia na kindu kiria ungitagia ku no ririkane namba cia cycad Group East Africa ni 0721 863777 kana 0724 265802 kana 0717964400. Cycad Group East Africa bwana Karanja tugagatia a tradition of honesty. Is a tradition of honesty na niwega muno gutigirira ati we mwiroreri ni wagithie kwa Cycad Group East Africa na nigetha ugie na kindu kiu ungitagia ku bwana Karanja tuigirire projects no gutugweteire Murera twambie na Murera Murera kuria mwena wa Darashari na migunda miega muno andu magiaka micii na handu magiaka hau magiaka apartments kangogiaka gorofa ya gukomborithia mundu ngionda kuonjorithia maybe waka gorofa ya kumuhea rent no uri urenda mucii uri na migunda hau turajiriria 900 haria hau Darasha town 900 na twina nginya 700 okay mundu wetagwo Gitonga wa gas akoragwo Murera kwa Mundia arori atiriri kwa Mundia na kuatia ona reke tugi atiriri Darasha ithu tutina kwa Mundia gutiri bwana Gitonga maundu mau winamo horeria ngoro no tuthire Darasha tuthie hau Darasha no twina migunda mingi hau na ni undu ni takatauni karakura na ihenya muno na riu twaima hau ri tugoka kundu gwitagwo Mugutha Mugutha tugo Murera wa kahwa witagwo Murera coffee Murera coffee ni traditional name yako riu kura twina gated community na tuna nginya proti itari thini wa gated community na ku turedia 1.5 na githimi kia mugunda ucio ni 50 by 100 50 kwa igana na niyo turedia milioni 1 na 500 na no ige deposit uri hage kahora na ni turagwitikiria uri hena mwaka umwe koguo ka gwa cycad tutigwo gutengeria na bia ici cituri itire interest irio korwo ni mugunda ucio wa 1.5 ukariho icio gutire kindu kingi tuongagirira na andu ni makiragia mieri iri wakora thie mwaka umwe na mieri iri ona kuthia nginya mwaka umwe na mieri 6 we are understanding tondu turakwenda rucio tondu twagutuga wega nawe ni ugaturehera mundu ngina ki ucio ngiarehe ucio ngi na ki ucio ngiarehe ucio ngi na tugathie tugakorwo ni twahota ku perform uria twagiriire koguo ndirira uri uranyona TV ni atiriri ukawanjiriria rugendo ruru ukorihe deposit uri hagia kahora tukuhe ihinda ria mwaka umwe tugutwarithio kahora ni turathikiriria ni tugugutwara migunda itu yothe umione kuria twina migunda na nigetha haria waiganira ri ni tugukunengera good ekuria Juja ni ukugwetete na kukuria gwitagwo Juja family ni itura rirakura muno twina barabara iragerera kuo na ni gwakwo tondu thirikari ino itu ya Uhuru wa Kenyatta ni thirikari njega na ni tui ni aigaga na kahingia na ni tui ni gwakwo bara icio niu itana kwori tengera tha ici winyitire mugunda tondu bara icio ciakwo ndukahota kwigurira migunda niki gigatuma ne mwene kwigurira hindi yo tondu hingo yo ri ni gukugia na goro muno nwanyita gwekirwo rami icio ri migunda yo ni kwambatira iguru muno nwanyita no ri wi 350 ri ni wega ukio gure tha ici 400 kumwe 600 kuringana na haria mugunda uri koguo ni wega muno wi uri ratuna TV ni wike wigurire ukawigirira igana rimwe deposit ya 100 mugunda ucio uri hage kahora nitugukuhe ihinda ria mwaka umwe thini wa Cycad Group na tukoragwo kuria mwena wa BD House mwena wa town ya Ruiru
na gorofa ya kana na turi andu twihokekete muno ni gukora a dynamic team andu wega muno andu ehokeku muno andu atugi muno na ni megukweroka mwega muno na guthie kuona mugunda gwitu ni tuhu gutigiro kirihagwa. Okay, bana Karanja gutwikaga ati hindira uragura mugunda ukurite uguranagiria na services kana na development ira ikikite hando na rigu kujuja famu atwira koro ima 350 na farafara ni gutanya turatanya iki atia iri yakwo ni urenda kuga farafara yako muguri uri ukakugura akagura nginya Gasha wika goguo thaisi kwina barabara njega kwina mai kwina thitima na kwina mathukuru no turaiga atiriri kwina bypass iroka na riu bypass ino yoka ri ni gucenjagia handu tondu is a highway ni highway imwe riu ri yoka ri matura ni gucenjia macenjagia no riu andu aria matengerire mbere hingo ria gutari magurire raithi ni maguraga raithi ugu riu turamwenderia thaici no hingo ria development icio ingi cia iguru muno igoka ri area no gucenjia mathogora ni gucenjia macenjagia tondu wa guthiaga atiriri demand ya thi iguru muno ri na supply gutiriri no muhaka thogora ugathi iguru ni oitagwo the rule of supply and demand riu ri turoria uri uratuona TV ni atiri ukawugure thaici thogora withi tondu rucio ndukahota ringi ni undu wa kuringana na uria kura na development ikoro cikikite kundu ku ni gutuma thogora wambate muno na ningiri andu no marathi makimiguraga mugunda no riu hata kuthie ukona migunda kuona kai gutari no kwina bacon ni migunda ya andu metereire tu maigwe metereire tu riu hata kuona migunda mingi wicirie kisieni cikaitari nene no cienene tondu andu ni magurire no gukira mundu akirite ugu etereire tu ehareherago waka guku akirite ki etereire eruge kile kogwo farafara thogora naguo haice ni wega muno mwirori gutigirira ati kindu kiria akigura kindu kiga na atigirire ati agura mugunda uria ukihota kumuhe faida na njira ria agirire maguguni na njira nguhi maguguni iri ni farere ya Garissa oima gatuanyaga harurukiti ugu haria Johnson ya guthie na Kilimambogo Teachers College hau ugu hena migunda miega muno na kundu kuria ni ready soil na kwanja iriguru kuraga wega muno na ni migunda wi mita 150 kuma highway yo ya guthie Garissa riu ni handu hega muno ha gwaka mucii kwina micii miega muno andu makite ku kwina neighbors yega uka ugure na kuria gutire na goro muno tondu riu turendia 400 twina ya 400 na twina ya 450 tondu twina migunda mingi itura riu na twina nginya ya 350 kuringana na haria mugunda uri na riu thini wa maundu maya mothe ni kuga ati still igiuka kugura mugunda ucio City Homes ro maheroni City Homes ni manakuhe loan City Homes Sacco ni manakuhe loan umaga kugurira mugunda ugoka umarihage kahora kogo twenda kuhe mwiroreri ya assurance atiriri oka gwa cycad na kinya korwa tai na mbeca icio na korwa ni igwithanitie na City Homes no ginya arorwo na njira yagire ni kurorwo na njira iyo iri yagirire na ni andu wega muno ni andu ehokeku na ni andu ni maraheana ona aria mahetwo runi ni no meke atiriri no marute wira witu Kenya ciara mahetwo runi ni City Homes no marute wira witu na moige titheru andu acio ri ni ama na ni maraheana runi. Okay, thank you very much. Na ithuĩ gũkũ gwa Gĩkũyũ TV ri no tukiugire cycad nĩ gũgĩthie na mbere na nĩ gũgĩtherema tukoba kumoka hanini ni tondu cycad Group East Africa ndero ni bwana Karanja ndeto iria nacio itiri ciragĩthirĩrĩkĩra ena ndeto cia nginya City Homes no nginya tutigirire project ciothe ni twacirora na njira iria igwete ririkana namba cia cycad Group East Africa Limited ni 0721 863777 kana 0724 265802 kana 0717 964400 cycad Group East Africa Limited bwana Karanja it's a tradition of honesty kana andu aria mehokekete makoragwo ati unduire wao na muturire wao ni kwihokeka no akwihokeka. Thank you very much. Tabeto muke hanini we mwirori wa Gĩkũyũ TV nyitagwo Raphael Kiritu.20th aka kama wahana ni tugucokereria twina Mr. Karanja.